Predstavljamo vam modul za e-fakture programa Avokado. Tema ovog uputstva je povezivanje programa Avokado na sistem e-faktura u cilju direktnog slanja faktura iz programa Avokado bez posrednika. Da bi ovaj način funkcionisao u vašoj kancelariji, potrebno je povezati Avokado sa e-fakturama. Postupak je veoma jednostavan i potrebno ga je uraditi samo jednom na bilo kom računaru u kancelariji, a posle toga svi korisnici mogu da šalju e-fakture sa svog naloga u Avokado. Klikom na link za prijavljivanje na e-faktura sistem, započnite proces prijave. Izaberite način prijave i prijavite se na portal. U levom delu kliknite na meni podešavanje i u dobijenom meniju izaberite API Management. U prozoru koji se otvorio aktivirajte API status i kopirajte ključ za autentifikaciju. Otvorite Avokado i u sistemskim podešavanjima programa Avokado otvorite prozor Podaci o kancelariji i u delu e-faktura API ključ nalepite prethodno kopirani ključ. Kliknite na dugme Sačuvaj. Sada je vaš Avokado spreman za slanje e-faktura bez posrednika.